Mejuah-juah mankam nande kekelengan kami ijapa pekam ringan ibas paksa enda berita mejuah-juah enda me tetap jadi pengarapan kami jadi ibas kegeluhan ta skala-skala guna menaken kebaktin PA Murianta bas paksa enda mari ras-ras kita sikap rende kita muji Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 400 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa. Kuasandu tetap ialoken kami si erbahan ca kami lid ibas mejuah-juah. Pakai kendu dage kemahendu ibas nuriken kerna katandu. Gegah kuasa kesahdu kape si peangkaken katandu man perpulungendu singgo sikap gunan dengkeh kensa. Endama kami Tuhan ras pertoton kami, almindu kerina salah lepak kami o Tuhan. Sebab Yesus Kristus Tuhan ertoto kami man bandu. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Filipi bindu telu ayat pitu seh kubas ayat 10 sada. Tapi kerina sinai ku akap untung, genduari kini rugin ku akap erkiteken Kristus. Labo kerna sie saja, tapi kaipe kini rugin ku akap rimbangken si mehergae, eme penandai kerna Yesus Kristus Tuhanku. Erkiteken Kristus nguku ambeken kerinana. Janaku pedirep sie kerina sampah-sampah. Gelah banci kudat Kristus. Dingen tuhu-tuhu resada aku ras ia. Lanaibo ku usahakan ngerembakkan diringku mandi bata arah dalanken undang-undang. Tapi aku enggo rembak ras di bata arah kini tekenku man Kristus. Di bata jine singgo ngerembakkan aku kempak dirina erkiteken kini tekenku. Sadangen ca surah-surangku, eime gelah ku tandai Kristus, dingen ku gejap kuasa kekekenna. Janah ikut aku ngenanami kini seranna. Dingen bali ras ia ibas kematenna. Alu pengarapen, maka aku ipekeke di bata ibas si matenari ku kegeluhan. Sajendama pengogenta. Senina-senina muria si ikalangi Tuhan, ibas paksa enda, temanta ibas kebaktin PA Muria enda, mekapkan kini teken ras pengarapan si pagu. Alu tujun gelah Muria meteh, maka kini teken man Kristus sing rembakkan kita man dibata. Bagepe si peduakan nuliskan kesaksin ibas kini teken man Kristus.
Kini teken ras pengarapan enda memang harus paguh. Sebabna adi monce-once kini tekenta enda murah kal kita isusupi entah pe ipengaruhi pengajaran-pengajaran si mabai kita ku kebenen. Adina meteguh kini tekenta dikunekai pereh man banta nggo ngasup kita ngamperbana ngolit bukuna man banta. Janah adi paguh kini tekenta la sukah pengajaran-pengajaran si kai-kai pe bengket man banta. Sebab engkai ngositeh apai pengajaran si benar erpalasken kini teken. Maka banci meteguh kini teken taras paguh, tentuna persadan taras di batape harus tetap meteguh. Labanci song-song, labanci erpaksa-paksa, tapi secara terus-menerus hubungan ta ras di bata harus tetap ipelimbarui. Si idah kesaksin Rasul Paulus, tupung ia jadi kalak Jahudi, si tuhu-tuhu tutus ibas aturan agama, sempat reh turah bas ukurna, maka nina undang-undang eme dalam keselamatan. Janah adi bas dalankan aturan undang-undang enda ia nggo teruji adi si baca ayat 5. Aku isunatkan asum umurku 8 wari, aku tubuh selaku kala Israel, suku Benyamin janah kalak Heber asli me aku, karena dalankan undang-undang kalak Parisi me aku. Ertina ngatakan ca ibas dalankan aturan undang-undang ia tuhu-tuhu paguh. Janah kini tekena undang-undang medalan keselamatan. Dingin pe ibas dalankan undang-undang cukup luar biasa fanatikna. Bunuh kalak pelakap nadalih. Sebab engkai kap nasada kemegahan. Kap nasada keuntungan sebab ia patuh dalankan aturan undang-undang agama. Tapi kepeken kenca ia itangkap Tuhan. Idilo Tuhan, itetapkan Tuhan. Jadi sirdahinna, jadi serayanna. Maka dube si jadi kebanggaan manbana ibas mendalankan aturan-aturan undang-undang agama desken kalak Parisi ia dalankan aturan undang-undang kalak Jahudindai. Aturan undang-undang kalak Parisi ndai, ya, enda tuhu-tuhu encidahkan makana ia kalak si hebat. Maka isilah ngasup dalam kenca bagi ia misi yakap na imbang. Jana isilah sada aliran resia munuh sapela bawa kap na dalih. Si terjadi tupung si. Tapi kepeken banci iubah Tuhan kegelukan na. Sinai ia kap na kemegahan nggo ia entah pe untung nggo jadi rugi akap na arkiteken Kristus. Jadi kepeken kini teken naman Kristus mengubah penilaian nandangi jabatan, nandangi undang-undang aturan agama, si menurut si ianut na enggo pas bagai pe fasilitas silit. Jadi kai pe si kemegahan manbana selama enda dungna nggo berubah arkiteken nggo itandaina Kristus. Janah pe arkiteken nggo itandaina Kristus nggo mengharga kalakapna kini teken naman Tuhan. Ya, memang layak populer. Ya, tapi di bata rebahanca yang ngasup guna beritakan berita si meriah seh ku japape. Janah kerina nggo iambek kena arkiteken Kristus si ipedirepna selama enda kemegahan, kebayakan, status dungna ia kap nanggo bagi sampah ngenca. Engkai maka kap dubanci bagai ke berubahna cara perukuran Paulus enda. Arkiteken Tuhan redahin ibas ia. Tuhan si mengubah perukuranna. Tuhan si mengendalikan tujuan geluhna. Maka resada ras Tuhan banca malam Athena. Adisi selama enda ia kapna undang-undang idalankan alu
tertib teratur alu patuh dalam keselamatan kepeken lah undang-undangnya dalam keselamatan. Tapi guna ngaturkan kini raturan geluh, tapi si menyelamatkan mekapkan kini teken man Kristus Yesus. Kenca irembak kena dirina ras Kristus ibas kini teken makana nggo itandaina isi Kristus ia mesi mate dengan keke ibas si matenari singen nanami kini seran arkiteken salah dosa manusia. Ia mate ipakukan ku kayu persilang lah arkiteken salahna, tapi ia menjadi kahulta maka kita banci terkelin. Kematian Kristus dalan ku kegeluhan, dalan ku keselamatan, janah kekeken Yesus maba kita geluh ibas pengarapan manbana sebab kenca ia mate lid kekeken jadi kemegahan Rasul Paulus. Jadi adina kita ninta man Tuhan sinanami kini seran lengabokai pe kini seran te rimbangkan kini seran si inanami Tuhan Yesus Kristus. Halu bagi nande sini kelengi Tuhan senina moria banci jadi selama endalit kemegahan ta silit ibas doni enda fasilitas doni enda jadi kemegahan ta. Tapi lit pagi sada paksa lanai kasih kap mehergae arkiteken kai perayakan geluh tapi nggo berbeda arkiteken perkembangan usia arkiteken kita nggo itempa ibas masalah dungna perayakan ta lanai bodoni enda tapi perayakan ta mekapkan persadanta ras Kristus Yesus. Lalu bagi tetaplah paguh kini tekenta sa kerina kita endang go pasti lit masalah ta golit kerina perbebenta la terturiken mon baci turiken tapi la bolit dalan pulahna turikenlah mandi bata jana harus paguh kini tekenta maka Tuhan simbrekan serpang pula ibas kerina perbeben sini nanami kita sebab si yakap kita genduari rugi banci dungna pagi sada waktu si yakap untung bagi si katakan Paulus nai mau tua kap nakala pengikut Kristus arkiteken te ia nandangi kekeken Yesus Kristus. Tapi kencanggo ia itangkap Tuhan, ipilih Tuhan, itangkuhkan Tuhan jadi serayanna. Dungna jadi kemegahanna, jadi pengikut Kristus. Makana inanamina pe kini seran, latih pe yakapna, lar ngadi-ngadi ururu kala, la pernah yang ngadir berita, sebab ingatna Tuhan kap simada dahine kemegahan kalakapna banci ya ipake Tuhan guna jadi saksina memberitakan dengan nurikan ngajarkan karena kebenaran kata dibata man kala sinteram. Terpuji gelar Tuhan kata dibata enda menjadi ulu gegehta ulah sempat monce-once kini tekenta bagi sanggar uru-uru tapi tetap paguh sebab Tuhan kap penaleman dengan pengendesan geluh ta ia kap kahulta ia sekawalta ia penampat ta amin ras kita tertutup. Bujur Tuhan isehken kami man bandu katandu enggo empegegehi kami pasu-pasundu katandu Tuhan gelah banci peturah ibas pusuh perhatian kami erbuah ibas perukuran lagu langkah bagepe kerina pengkebet geluh kami perpulungan dupe si numpak-numpak dahin gerejandu arah persembahanna la pernah ia kekurangan Tuhan penampatna bagai penande kami senina kami moria sir tedeh ate guna natang tuah ibas kuasa Tuhan sikap ibahan kam ibas ia erpengarapan nimai waktu Tuhan bagai pe senina kami moria nande tengah-tengah gerejandu silit perbebenna lenga erkedungan Tuhan jadi penampat dengan gegehna maka banci pe ia lo kena gegeh guna ngalaken perbeben bagai pe si rate ceda Tuhan singa pulisa si sakit ibas kuasa Tuhan madan lampas pinakitna keluarga si ngarak-ngarak sampai tetap sabar dana sini perlukan pe Tuhan sinampatisa makar kecukupan keluarga pengurus Moria Pusat, Moria Kelasis, Ras Moria Runggun, bagai pe sektor-sektor man bandu ia iendesken kami. O Bapa si mada kuasa, pasu pasundu kerina nande i tengah-tengah gerejandu, ibas kerina perbebenna, bagai pe ibas keriahanna,
Sirulang tahun ketubuhan rasulang tahun perjabun kubas tandu endesken kami ia. Bagepe kekelengan kami Romeo bangun, si Genduari sakit di rumah sakit, dibes proses pemulihan kesehatan, bagepe orang tua Caca, Tuhan kam simberikan kuasandu, gelah banci pe lampas madan pinakitna. Kerina si sakit di rumah sakit pe, Tuhan si masu-masusa dengan memulihkan kesehatanna. Pasu-pasundu tim medis, bagepe pemimpin bangsa ras negara kami, ras pemerintah si Lid Ibas Doni Enda. Terpuji kam Tuhan, reh kami mindo bandu, ibas gelar Yesus Tuhan singo ngajari kami ertoto, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu ibas Doni Enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah endah. Alemi salah kami, bagi ia lemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Menjuah-juah man bandu kerina, senina moria sini kelengi Tuhan. Tuhan si masu-masu kita kerinana, jumpaka kita ibas kebatin pe amorianta minggu sira. Menjuah-juah.